kwirirwa amahoro n'imigisha abane nawe. Ndashaka ngo uhereze abantu ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Mwaramutse, nitwa Cyubahiro Elite. Aho yari kubyuvuga mu cyongereza kugira ngo tuze kugendana neza, kugira ngo wemere kuri umwana w'umuhanga. Umwe bwe speech zanyu murajya muzivuga mu cyongereza, utazumva biramureba. Okay. Kandi uvuge cyane. Hi you guys, my name is Cyubahiro. I am here in Kidasamura's channel and I'm here to tell you guys that I'm here to entertain, because I heard that many people like Kidasamura, and I want you guys to like, subscribe and comment, and I hope you do a great time and see you. Okay, bureki yaho ngaho gatonya. Bivuze ngo abanyeshuri bazatangira ryari, ese ingamba usubiranye ku ishuri n'izihe? If we return to school, we are going to study and learn new things, because right now I'm going in P5. I came from P4. I'm going in St. Paul. My old school was St. Gabriel, and I'm here to study in St. Paul, and I'm so excited to see that school, learn there. Okay, noneho sasa noneho ingamba zishyashya usubiranye ku ishuri, noneho tubisubiramo mu Kinyarwanda kugira ngo abantu batumva icyongereza kugira ngo babyumve. Bisubiramo mu Kinyarwanda ko bitubangura. So uyu munsi nari nshakaga kubabwira ngo abantu batazi icyongereza cyangwa batakivuga, nari nshakaga kubabwira ngo uyu munsi ko nari nishimye ngo kuwa 8 ko tuzagenda ku ishuri. Muzajya ku ishuri ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Yego. Okay, rekeraho ngaho tubaze nonde kugira ngo dukubite tubangura. Hano turi kumwe n'abanyeshuri benshi cyane, gusa aba banyeshuri n'utungurwe bageze mu mwaka wa 4. Umwe ari mu mwaka wa 4, undi ari mu mwaka wa 5. Reka Elite abanza tubyire umwaga wikamo. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa 5. Wiga mu mwaka wa 5, bivuze ngo mu gihembwe gitaha azaba agiye mu wa 6, narangiza ahita atangira kwiga kaminuza. Murumva yuko akubita abangura. We wiga mu wa kangahe? Yewe niga mu wa 6. Mu wa 6. Banza uhereze ikaze abantu bari kuri Kidasamura TV Rwanda, kandi uvuge mu cyongereza uko bitubangura, kubera ko nabwiye abanyarwanda ko muri abana b'abahanga kandi muri abana biga neza kandi mugafata. Bivuze ngo suhuza abantu mu cyongereza, babwira kuri subscribe ndetse banalikinga video, babwire n'ingamba 3 ugiye gusubirana ku ishuri. Hello, my name is Yusamak. In P6. I'm going to St. Paul International School, where I'm going to study from. And in this channel, you have to subscribe and like and comment what you like and which school you like. Okay, rekeraho ngaho kugira dukomeze. Vuga ingamba 3 ugiye gusubirana ku ishuri. Ingamba 3. Ingamba 3 bisobanuye yuko nyine vuga ingamba 3 ugiye gusubirana ku ishuri. Ese ishuri ugiye kuryiga gute? Ese amasomo utatsinze urayiga gute? Ese wakurushije urahatana nawe gute? Wandushije ndamubaza amfashe nanjye mbe uwa mbere cyangwa wa 2. Bivuze ngo nugusaba kugusobanura. Bivuze ngo wabaye uwa 5, sibyo? Wabaye uwa 5, bivuze ngo ugomba kuganira n'abahanga nawe kugira ngo uzabe umuhanga. Reka tugerero kuri Cyusamaka. Ni Cyusamaka? Cyubahiro. Rindi Cyubahiro. Cyubahiro Elite. Cyubahiro Elite rero tubwire ingamba 3 ugiye gusubirana ku ishuri. Kubera ngiye ku ishuri, kubera narabaye wa 5. Wabaye wa 5 nawe? Uri umunyeshuri urabikora. Wabaye wa 5 neza uratsinda? Yego. Umunyeshuri wa 5 wiga mu wa 5, ufite ubwenge bwishi kabisa. Bivuze ko umuntu wakurushije wabaye uwa mbere, wabaye wa 2 n'uwabaye uwa 3 n'uwa 4 ugiye gusubira ku ishuri gute kugira ngo uhatane uzaze ku mwanya wa mbere? Ingamba ugiye gusubirana ku ishuri n'izihe? Nzajya mbaza aba bantu bandusha nk'uwa mbere, uwa 2, uwa 3 cyangwa uwa 4. Nshaka nababaza ibintu ntumva, cyane imibare tumva neza, kandi
kandi ingamba ya kabiri ni kujya numva mwarimu wanjye ndimo ndumva ibintu aba arimo aravuga, kandika note, nkandika. ugakora na kwizi, bayita imikoro yo mu rugo, niyo bita kwizi. Aha bivuze ngo rero imibare niyo utumva neza, bivuze ngo rero ugomba kwiga imibare cyane kugira ngo uzaze ku mwanya wa kabiri. Buriya isomo ry'imibare riba rifite amanota menshi cyane. Buriya isomo ry'imibare buri ubashije kuritsinda ushobora kuzaza mu ba mbere cyangwa mu ba kabiri. Yego. None se ni iki wabwira abantu bose bakoze ibizamini bya leta bagatsindwa bakabura amanota bakabura ubuzima bwabo bakiyahura? Ni iki wababwira abantu batsinzwe mu bizamini bya leta barangiza bakiyahura kubera ko babuze amanota yo kwimuka? Nababwira ngati nusubira mu zamini y'ileta ya leta. Okay, kubita ubanga uravuga mu cyongereza, nacyo ndabona ikinyarwanda kikubangamiye. Vuga mu cyongereza kandi uvuge wihuse, uvuga ubangura. Yes. I wanted to ask those ones who failed letter exam, I wanted to tell them that right now if you think about giving up, don't give up. You may be a doctor, you may be an engineer, anything you want. And if you restart that exam, before you restart it, you should ask those ones who are smarter than you, the ones who are very happy to help with your with things you don't know. Okay. Ask them and tell them like what's the answer to this before you start like the exam. And if they bring the exam, don't start sweating, don't start becoming scared, just breathe in and breathe out. Kubita ubangura vuga bikeya. Okay. Rero hari abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta babura ubuzima bwabo bariyahura. Bivuze ngo rero ni ibintu bibabaje cyane. Yego. Okay, urakoze cyane, wakoze kuza kuri Kidasamura TV Rwanda ukaganira natwe. Reka dusezere abanyarwanda. Sezera abanyarwanda bro. Bye. Ciao ciao. Wowe rero uko basezera ngira ngo usanzwe ubizi. Yego.